자, залбираад эхэлцгээе. 네, 기도하겠습니다. 걸어가시고 자비로우신 하나님, 은혜와 사랑을 감사드립니다. Ариун бөгөөд нэгүслэр дүүрэн бурхан минь ээ, таны хайр нэгүсэлд талархаж байна. 심히 연약하고 죄가 많은 저희들을 지금까지 붙들어 주시고 또 함께 해주시는 것을 감사드립니다. Тул дорой гэмэглэр дүүрэн биднийг өнөөдрийн хүртэл та барьж байгуулсан хамт байгаад талархаж байна. 또 저희들을 이 시대에 파수꾼으로 세워주시고 하나님의 일을 감당할 수 있도록 해주신 것 다시 한번 감사드립니다. Та бас бид нарыг энэ цаг үеийн харуул болгож өөрийнхөө ажлыг даалгаж өгсөн таны нэгүсэлд талархаж байна. 살아가는 귀한 종들을 하나님께서 위로해 주시고 능력을 더해 주시옵소서. Өөрийн хайртай зарцсанараа тайтгаруулж, тайвшруулж бас хүч чадлыг дүүрэн нэмж өгөөрэй. 이 시간에도 하나님 모든 영광을 받아주시고 하나님 사랑하신 бурхан та алдаршаарай. 동가 사모님 하나님께서 건강 지켜주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Бас орчилж байгаа тунгагийн эрүүл мэндийг бас сайн хамгаалж өгөөрэй. Тандалгаа Есүсийн нэрээр залбирanгуйч. 아멘. 네, 아멘. 자, 이사야 41장인데요. 이사야 41장 우리 4절까지 했습니다. За бид Исая 41 бүлгийн 4-р эшлэлдээр явж байгаа. 네. 이사야 41장에서는 하나님께서 동쪽에 한 사람을 일으켜 세우신다고 2절에 말씀하셨죠. Хоёрдугаар эшлэлдээр бурхан дорн зүгээс нэг зөвхт нэгнийг өсгөн хөл дээр нь босгоно гэж хэлсэн байгаа. 예, 의로 불러서 모든 사람들이 그분의 발 앞에 이르게 하신다, 엎드리게 하신다 말씀하셨습니다. Тэр дорн зүгээс нэг хүнийг үнэн зөвөр дуудан түүний өмнө үндэстнүүдийг өвдөг сүгтгөх болно гэсэн. 예, 역사적으로는 페르시아 왕 고레스를 의미한다고 말했죠. Түүхэн үүднээсээ болохоор энэ нь Персийн хаан Коршиг илэрхийлж байгаа гэж үздэг. 예, 신령한 뜻으로는 장차 오실 메시아 되시는 예수 그리스도라고 말씀드렸습니다. Сүнслэг утгаараа болохоор ажим нэрх Месиа Есүс Христийг үздэг. 5절에 보니까 섬들이 보고 두려워하고 땅 끝들이 무서워 떨며 가까이 다가온다고 말씀하셨습니다. 5-р эшлэлдэр эргийн орнууд үзээд айж эхийн хязгаарууд цочирцоор ирлээ гэсэн. 예, 섬들은 국가와 민족을 가리킨다고 말씀드렸죠. Эргийн орнууд гэдэг нь болохоор улс үндэстнүүдийг хэлж байгаа гэж тайлбарласан. 땅끝은 어디를 말할까요? эхийн хязгаарууд гэдэг нь хаанхыг хэлж байгаа юм байна. 각 시대마다 땅끝이라고 하는 개념이 각각 다를 수 있습니다. цаг үеэс шалтгаалж 어디 갔나요? 통화 사모님? 갑자기 나가버렸어요. 죄송합니다. 잠깐만요. 네네. 잘못
눌러가지고 네네네. 네, 네. 땅끝이라고 하는 개념은 시대마다 다를 수 있는데요. тэгэхээр цаг үе болгоноос шалтгаалаад дэлхийн хязгаар гэдэг ойлголт нь өөрөөр утгатай байж болно. 복음이 땅끝까지 증거될 것이라고 예수님께서 말씀하셨죠? Есүс хэлэхдээ болохоор сайн мэдээ дэлхийн хязгаар хүртэл гэрчлэгдэх болно, тунхаглагдах болно гэж хэлсэн. 마태복음 28장에서 말씀하셨죠? Матай 28 дор бүлэг дээр тэгж хэлсэн байна. 여러분 그 몽골에서는 땅끝이라고 하는 개념이 어디일까요? Монголчуудын хувьд болохоор одоо энэ дэлхийн хязгаар гэдэг ойлголт нь аллыг хаанахыг хэлж байгаа юм болоо. 우리 한국에는 저기 남쪽에 땅끝마을이라고 하는 동네 이름이 땅끝이라고 하는 동네도 있습니다. Манай Солонгост болохоор газрын хязгаар гэсэн нэртэй бүр тийм тосгон байдаг. 우리에게 땅끝은 하나님을 알지 못하는 사람들, 복음이 아직 전해지지 않은 곳을 땅끝이라고 말합니다. Бидний хувьд бол дэлхийн хязгаар гэдэг нь бурхныг мэдхгүй, сайн мэдээд тунхаглагдаагүй байгаа газар болгон бол дэлхийн хязгаар юм аа. 땅끝에 있는 사람들이 다 돌아온다는 거예요. 하나님께 돌아온다는 겁니다. Дэлхийн хязгаарт байгаа хүмүүс бурхан руу эргэж ирэх болно гэсэн. 하나님을 전혀 몰랐던 사람들, 예수 믿지 않았던 사람들이 돌아오는 겁니다. Бурхныг огт мэдхгүй, Есүс итгэдэггүй хүмүүс бурхан руу эргэж ирнэ гэсэн. 6절에 보니까 각 사람이 그 이웃을 도우며 그 형제에게 너는 힘을 내라. 그렇게 말한다는 거예요. 6 дахь ишлэгийг харах юм бол хүн бүр хөрштөө туслан ах дүүдээ зоригтой бай гэж хэлнэ. 왜 무슨 힘을 내라고 말하는 건가요? Тэгээд энэ юу гэсэн утгатай юм болоо? Яагаад тэр зоригтой бай гэж хэлнэ гэсэн бол 대장장이는 7절에 대장장이는 세공인을 격려하고 망치로 다듬는 자는 모루 치는 자를 격려하여 땜질이 훌륭하다 말하면서 못들로 그것을 단단히 박아 흔들리지 않게 한다는 것입니다. энэхүү дарах нь алт хайлуулагчийг зоригжуулж лантуугаар тэмүүлгэгчин төсчөнгөө зоригжуулнаа. Гагнаасны талаар сайн байна гэд анхуулахын тулд түүнийг хадаасаар бүхэлдэг. 하나님을 모르는 사람들, 이 대장장이와 하나님을 모르는 사람들은 우상을 만드는데요. 대장장이는 세공인을 격려하고 망치로 다듬는 사람은 모루 치는 자를 격려해서 우상을 견고하게 세우는 겁니다. 우상을 잘 만들어서 세운다는 겁니다. За тэгээд энд одоо дархан хүн болохоор алт тайлуулагчийгаа зоригжуулнаа. Лантуугаар тэнэлэгдэх хүн нь болохоор төсчөнгөө зоригжуулнаа гэж байна. Гэрийн дархан хүн одоо энэ лантуучин төсчин алт тайлуулагч гэх мэт энэ хүмүүс юу илэрхийлж байгаа гэхээр бурхныг мэдхгүй тэгээд хуурам шүтэн хиймэл шүтэн уралдаж хийдэг тийм хүмүүсийг хэлж байна. Тэр эднэр одоо энэгээр юу илэрхийлж байгаа нэхээр тэднэр одоо хиймэл шүтэнүүдээ уралсаар илүү улам бат бөх хийсээр байгааг илэрхийлж байгаа. 우상은 실제로 그 눈에 보이는 우상도 있고요.
Тэгэхээр шүтэн гэхээр яг бодитойгоор нүдэнд харагддаг шүтэнч байдаг. 여기서는 또 국가를 우상으로 보기도 합니다. 국가. Бас энэ тохиолдолд болохоор улс орныг ч гэсэн шүтэн гэж бас авч үзэж болно. 계시록 13장에 가면 거대한 용이 나오는데요. 거기도 국가가 우상이 된다고 말씀하셨어요. Эцэс намын 13 дугаар бүлгээс харах юм бол насар том луу гардаг. Тэр луу гэсэн улс орныг илэрхийлж байгаа гэж үздэг. Тийм улс орн өөрөө тийм шүтэн болчихсон. 또 세 번째로는 이 물질이 또 우상이 됩니다. Намын 3-аас нь болохоор эд баялаг, эд зүйлс гэсэн юу болдог, шүтэн болдог байна. 우상은 인간의 마음 속에서 만들어져 가지고 밖으로 나온 거예요. 우상은 사람 속에서 만들어지는 겁니다. 만들어져 가지고 밖으로 나온 게 이제 실제 이제 우상이 되는 겁니다. Шүтэн гэдэг зүйл бол хүний дотор анх бий болдог, үүсэж бий болдог. Тэгээ хүний дотор тэр шүтэн гэдэг зүйл бий болоод тэгээд гадагшаа ингэж бодтойгоор илэрч гарч ирдэг байгаа. 그러니까 모든 우상의 그 발원지는 인간의 마음이에요. Тэр альва бүхий л шүтэнүүдийн тэр их үүсвэр нь бол хүний зүрх сэтгэл юм. 8절에 보니까 그러나 나의 종 너 이스라엘아 내가 택한 야곱 나의 친구 아브라함의 자손아 그러셨습니다. 8-р эшлэлдэр харин миний зарц Израилаа, миний сонгосон Якова, миний найз Авраамийн үр удмаа гэсэн юм. 네. 나의 종 이스라엘이죠. Энд эхлээд миний зарц Израиль гэсэн юм тийм ээ. 종은 그 노예를 의미합니다. servant예요. Зарц гэдэг нь бол нэг ёсондоо боол гэсэн үг. Servant боолыг хэлж байгаа. 그리고 야곱은 에서의 동생이죠. За тэгээд Яков гэдэг нь болохоор Исавын дүү тийм ээ. 근데 하나님께서 내가 야곱은 사랑하지만 에서는 미워한다 그러셨어요. Харин бурхан хэлэхдээ би Яковыг хайрладаг харин Исавыг үзээд ятгаа гэсэн. 그 야곱을 하나님 선택하셨어요. Бурхан Яковыг бол сонгосон. 야곱이 형의 복을 빼앗은 게 아니라 그거는 야곱이 잘못한 거고 원래 하나님께서는 야곱을 선택하신 거예요. Тэгэхээр нөгөө Яков болохоор Исав ахыхаа тэр ууган хүүгийн эрхийг булаагаад авчихсан шүү дээ тийм ээ, хуураад авчихсан. Тэгээ энэ нь болохоор хүмүүс буруугаар ойлгоод байдаг. Ингээд хүчээр булаагаад авчихсан юм шиг. Гэтэл уул шумандаа бол тийм биш. Бурхан өөрөө Яковыг сонгосон иргэ. 그리고 나의 친구 아브라함의 자손이라 그러셨어요. За мөн энэ дээр цааш нь юусэн бэ гэхээр миний найз Авраамийн үр удмаа гэсэн. 하나님께서 아브라함은 내 친구라는 거예요. Бурхан Авраамыг өөрийнхөө найз гэсэн.
하나님께서 아브라함을 내 친구라고 야고보서 2장 23절에서도 말씀하셨어요. За Яков 2-ын 23 дээр ч гэсэн Бурхан миний Авраамыг миний анд найз гэж хэлсэн байдаг. 아브라함이 하나님을 믿으니 이것이 그에게 의로 여겨졌다. 그러셨죠. Якобсоe 보면 예, 2장 23절에. за Яков 2-ын 23-ыг харъя. Авраам Бурханд итгэсэн үгээр нь түүний зөвд тооцсон юм аа гэж өгүүлдэг бичвэр биелэгдсэн бөгөөд Авраам нь Бурханы анд нөхөр гэж дуудагдах болсон. 그리고 그는 하나님의 벗이라고 불려졌다 그랬죠. Авраам нь Бурханы анд нөхөр гэж дуудагдах болсон гэсэн байна. 하나님께서 아브라함을 야 아브라함은 내 친구야 이렇게 말씀하신 거예요. Тэгэхээр Бурхан Авраамыг бол дуудахдаа Авраам андаа, Авраам найзаа гэж дууддаг байсан гэсэн. 여러분 누가 여러분의 가장 가까운 친구입니까? Тэгвэл та нарын хамгийн дотны найз чинь хэм бэ? 예, 가장 가까운 친구. хамгийн дотны анд нөхөр чинь. 예수 믿기 전에 친구하고 예수 믿은 후에 친구가 좀 바뀔 수 있습니다. Есүст итгэхээс өмнө надад байсан найз болон Есүст итгэсний дараа одоо надад байгаа найзууд жоохон өөрчлөгдсөн байж болох юм аа. 예수 믿은 후에는 성경대로 하지 않는 게 우리에게 잘 안 맞아요. Есүст итгэсний дараа Библийн дагуу биш зүйлс бидэнд одоо таархаа болдог тий тохирхоо болдог. 또 내 신앙 양심에 가책을 받는 일을 하는 것이 마음이 편안하지가 않아요. Бас Есүст итгэсний дараа итгэлийн мэс чанарын одоо зэмлэл бүрдэх тийм зүйлсийг хийх юм бол бидний сэтгэл одоо тайван биш болдог. 그리고 기본적으로 이제 저희는 하나님의 자녀가 되었잖아요. Тэгээд хамгийн гол нь бид нар чинь нөгөө Бурхны хүүхдүүд болчихсон шүү дээ. 요한 1서에서는 하나님은 빛이라고 말씀하셨죠. Нэгдүгээр Иохан номон дээр Бурхныг бид гэрэл гэж хэлсэн байдаг. 그리고 데살로니가서에서는 너희는 빛의 아들이라고 또 말씀하셨어요. Намун Тесалоник номон дээр болохоор та нар бол гэрлийн хүүхдүүд гэж хэлсэн байна. 저희는 예수 믿고 빛이 되었습니다. Бид нар Есүст итгээд гэрэл болцгоосоо. 그래서 예수 믿는 사람에게 가게 되면 어둠이 싫어해요. За тэгээд Есүст итгэдэг хүмүүсийг ингээд хаа явсан газарт нь харанхуй дургүй байдаг. 원리적으로 그렇잖아요. 빛이 있으면 어둠이 물러갑니다. Ер нь угаасаа л тийм байдаг шүү дээ, тийм ээ. Гэрэл байж ах юм бол харанхуй зайлж оддог. 어둠이 저기 멀리 달아나요. Гэрэл байж ах юм бол харанхуй бүр хол зүхтэж оддог. 그래서 우리 친구들 만나서 같이 술을 마시는 것도 아니고 또 세상 사람들처럼 말하지도 않고 점점 멀어지게 됩니다.
За тэгээд бид нар нийт одоо гэрлийн хүүхдүүд гэрэл болцоочихсан юм чинь урдын найзуудтайгаа уулзаад аригтаар суугаад явхаач болдог. Тэгээд бас одоо харанхуй гэм үлсийг хийхээж болчихдог. Улам л одоо тэр харанхуйгаас тэр энэ дэлхийгээс холдож хөндөрдгөө. 가까운 친척들하고도 멀어질 수 있어요. Тэгээ найз нөхдөсөө болон бүр одоо ойр төрлийн хамаатан савнуудаас ч гэсэн магадгүй холдож хөндөрч болох юм. 그런데 대신에 하나님은 점점 가까워지는 거죠. Харин түүний оронд бид нар бурхантай улам илүү ойрхон болдог, ойртдог. 하나님과 항상 동행하는 사람이 세상에서 제일 위대한 사람입니다. Бурхантай үргэлж хамт алхдаг, хамт явдаг хүмүүс бол энэ дэлхий дээр хамгийн агуу хүмүүс юм аа. 9절에 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들었다는 거예요. За цааш нь 9-р эшлэл дээр би чамайг дэлхийн хязгаараас авсан гэж байна. 또 땅 모퉁이에서부터 내가 너를 불렀다는 것입니다. Бас дэлхийн өнцөг болон бүрээс чамайг дуудсан. 이게 하나님의 선택이라 그러죠. 하나님의 선택. За үнийг бол бид нар бурхны сонголт гэж нэрлэдэг. 하나님이 부르시지 않으면 아무도 하나님께 가까이 나올 수 없습니다. Тэрэ бурхан л дуудахгүй бол хинч бурхан руу ойртож чадахгүй. 그것을 하나님의 예정과 선택이라고 말씀하세요. Тэгээ үүнийг бид нар одоо юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр бурхны урдаас тогтоолт мөн сонголт гэж нэрлэдэг. 이것은 사람과 의논하지 않으세요. За үүнийг бурхан бол хүнтэй ерөөсө зөвлөлддөг. 우리의 협력, 우리의 동의를 요구하지 않으세요. Энэ сонголтоо ихтэй ингэж урдаас тогтоохдоо бурхан хүнтэй одоо зөвлөлдөж бидний санаа бодлыг сонсох ч юм уу. Эсвэл бидэнтэй хамтарч ажилладаг вэ. 그래서 이것을 무조건적인 선택이라고 말합니다. Тэгэхээр энэ бол нэг ёсондоо бурхны болцолгүй сонголт юм аа. Ямар ч нөхцөл болцол байхгүй сонголт гэж нэрлэдэг. 또 우리 인간의 입장에서는 하나님의 거부할 수 없는 은혜라고도 말해요. 불가항력적인 은혜라 그러는데요. 거부할 수 없는 은혜라고 말합니다. Харин хүмүүс бидний одоо байр сууриас аваад үзэх юм бол үүнийг бид нар татгалзахын аргагүй нэгүсэл гэж нэрлэдэг. 이건 내가 선택하는 거 아니에요? Үүнийг бол ерөөсөө би өөрөө сонгодог байгаа. Энэ бол миний сонголт биш. 아니다. 그래도 조금은 선택할 수 있다고 주장하는 사람들도 있어요. Зарим хүмүүс болохоор үгүй. Гэтэл би сонголт хийж болно штэ гэж хэлдэг, ярьдаг хүмүүс байдаг. 이제 알미니안주의라고 말합니다. За одоо ингэж ярьдаг, одоо ингэж заад сургадаг улс орнынхан арменианчууд гэж байдаг. 대표적으로 천주교. За тэдний төлөөлөгч гэх юм бол католикчууд байна. 감리교. методистууд байна. 하나님의 은혜를 거절할 수 있다, 거부할 수 있다고 주장합니다. Бид нэр үзэхдээ бол бурхны тэр нэгүслээс бид нэр татгалзаж болно. Бид нэр одоо тэр нэгүслийг авахгүй юу гэдгийг сонголтоо хийх боломжтой гэж ингэж
зааж сураад. 그건 성경에 맞지 않아요. Энэ бол ерөөсөө Библиэд тохирохгүй, нийцэхгүй. 이 내용은 로마서 8장에 자세하게 기록해 놓았습니다. Энэ тухай Ром 8 дугаар бүлэг дээр маш тодорхой өгүүлсэн байдаг. 그래서 하나님께서 저 땅 끝에 있는 땅 저 모퉁이에 있는 저희들을 하나님 백성들을 부르셨잖아요. Одоо 9-р эшлэлдэр хэлсэнчлэн Бурхан дэлхийн хязгаараас өнцөг булан бүрээс нь өрх ард түмнийг дуудсан гэж байна. 그리고 9절 중간에 보니까 너를 부르고 내게 말하기를 너는 나의 종이다. 내가 너를 택하였고 너를 버리지 아니하였다. 라고 말씀하셨다는 겁니다. За тэгээд Бурхан өөрөө дуудаад тэгээд хэлэхдээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи бол миний зарц, би чамайг сонгосон бөгөөд чамайг голоогүй гэж хэлсэн гэж байна. 참 감사한 말씀이죠. Үнэхээр талархууштай үг байна тийм ээ. 너는 나의 종이다. 그러셨습니다. Чи бол миний зарц. 하나님의 종. Бурхны зарц. 하나님의 종은 부족한 게 없어요. Бурхны зарцад бол дутагдах зүйл байхгүй. 하나님의 종은 걱정할 게 없어요. Бурхны зарцад санаа зовох зүйл байхгүй. 주인이 시키는 대로만 하면 돼요. Ягдвал зүгээр эзнийхээ хийх гэснийг л хийхэд болно. 무엇을 먹을지, 무엇을 마실지, 뭐 어떤 집에 살지 걱정할 필요 없어요. Юу идэх үү, юу уух уу, ямар амьдрах уу гэж санаа зовох шаардлага юусоо байхгүй. 그건 주인이 알아서 할 일이에요. Тэр нь бол эзэн өөрөө мэдээд хийх хэрэг юм. 교회의 주인이 누구시죠? Тэр зарцын одоо эзэн нь хин юм? 여러분, 교회 주인이 누구십니까? Аачлаарай. Чуулганы эзэн нь хин юм бэ? 하나님이시죠. Бурхан биз дээ. 근데 많은 목사들이 자기가 주인인 것처럼 행세하는 사람들이 있어요. Тэгэл маш олон пасторууд болохоор өөрөө чуулганы эзэн юм шиг авиралдаг. 우리는 주인이 시키는 대로 하는 종들입니다. Бид нар бол ерөөсөө эзнийхээ хийгээснийг хийдэг зарцнаар юм аа. 교회 일 때문에 걱정하세요? Чуулганыхаа асуудлуудаас болоод та нар санаа зовдгоо. 교회 일 때문에 걱정하지 마세요. Чуулганыхаа асуудлуудаас болоод ажил хэрэгээс болоод санаа зовох хэрэг байхгүй. 아니, 주인이 걱정해야 할 것을 왜 종이 걱정하고 그러세요? Эзэн нь санаа зовох ёстой байтал ягаад зарц нь болсон бид нэр санаа зовох гэж. 종은 그냥 주인이 시키는 대로만 하면 돼요. Зарц бол ерөөсөө дүүнд санаа зовох хэрэг байхгүй зүгээр эзнийхээ хий гэснийг л хийгээд явж хаад болно. 가라 그러면 가고 오라 그러면 야. 오고 Яв гэвэл яваал, ир гэвэл ирээл. 앉아라 그러면 앉고 일어서라 그러면 일어서고 Суу гэх юм бол суугаад, бос гэх юм бол босоод. 저 들에 나가서 양을 쳐라 그러면 들에 나가서 양 치고 저기 가서 말들 데려오라 그러면 말들 데려오고 Хөдөө яваад хонь хариул гэх юм бол хонь хариулаад эсвэл одоо адуугаа хураагаад ир гэх юм бол адуугаа хурааж ирээл. 시키는 대로 잘 하는 사람을 충성하는 사람이라고 그러셨어요. Хий гэснийг нь итгэмжтэйгээр хийдэг тэр сайн зарцаа итгэмжит сайн зарц гэж магтсан байдаг шиг бий. 저는 우리의 목표는 교회를 크게 짓고
성도들이 많이 모이고 그게 목표가 아니에요. Та бүдэрийн зорилго бол ерөөсөө одоо том байшин бариад цуглааны том байшин бариад олон хүн цуглуулах явдал ерөөсөө биш юм. 그럼 그건 무슨 목표가 있냐? Тэгвэл бидэрт одоо ямар зорилго байгаа юм бэ? 우리의 목표는 주인 되시는 하나님의 뜻대로 하는 게 목표예요. Бидний зорилтол ерөөсөө бидний эзэн болох Бурхны хийгснийг л хийх нь гол зорилт маань юм аа. 너는 나의 종이다. Чи миний заарц гэсэн байгаа ч тийм. 내가 너를 택했다. Би чамааг сонгосон. 그러니까 내가 너를 버리지 아니할 것이다. Тийм болохоор би чамааг голж хаяхгүй. 하나님 우리 버리지 않으세요. Бурхан биднийг хайдаггүй. 우리가 죄를 짓고 불순종하면 버림받는가 아닌가? Бид нэр дуулуургүй тэгээ гим нүгэл үйлдэд байвал хаях юм биш үү? 버리지 않으세요. Үгүй хайдаггүй. 성령의 감화, 감동, 인도, 주장하는 일이 약해져요. Харин хаяхгүй харин оронд нь ариун сүнсний удирдамж, чиглүүлэг бас хамт байх зэрэг ариун сүнсний тэр үйлчлэл сул болчдөг. 10절에 두려워하지 마라. 내가 너와 함께 한다고 말씀하셨습니다. 10-р эшлэлээр битгий ай би чамтай хамт гэсэн байна. 우리가 시편 118편 6절 말씀 찾아봤죠? Бид нэр дуулал 118-ийн 8-р эшлэл гэсэн үү? 8-р 6절. 6-р эшлэлийг уншсан байгаа. 하나님이 내 편이시다. Тэн дээр юу гэсэн байгаа вэ гэхээр за би бас илүү зөв болчихлоо л. Эзэн миний талд гэсэн байна. 사람이 내게 어떻게 할 수 있겠는가? Хүн надад юу хийж чадах юм бэ? 하나님이 내 편인 사람. 그 사람이 제일 무서운 사람입니다. Эзэн өөрийнх нь талд байдаг хүн гэдэг бол хамгийн аймаар хүн, аимшигтай хүн юм аа. 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж үү? 너는 네 편이 있냐? 제 편이 있습니다. 누구냐? 하나님이시라고. Чиний талд хэн байгаа юм гэсэн чинь миний талд бурхан байгаа. 그럼 사람들이 어떻게 생각할까요? Тэгвэл хүмүүс юу гэж бодох вэ? 드디어 저 사람이 미쳤구나. 그렇게 생각하지 않을까요? Нөө энэ хүн чи галзуурчиж солиотой юм байна гэж бодох юм болов? 눈에 보이는 것은 존재하고 눈에 보이지 않는 것은 존재하지 않는다. 이렇게 말하지 않잖아요. Тэгээ бид нэр одоо нүдэнд харагдчих байх юм бол тэр зүйл оршиж байгаа. Харин нүдэнд харагдахгүй байх юм бол оршихгүй байгаа гэж ярьдаггүй үстэй. 눈에 보이지 않는 게 더 많습니다. Нүдэнд үзэгдэх зүйлсээс нүдэнд үл үзэгдэх зүйлс нь хавьгүй олон байдаг. 천사, 마귀, Тэнгэрлэгч нар, чөтгөрүүд, 인간의 마음, 영, хүний сүнс, сэтгэл, 또 이 공기, 우리가 마시는 агаар,
공기, бидний 또 амьсгал, 우리 눈에 보이지 않는 바이러스, 세균, эсвэл нүдэнд одоо үл үзэгдэх вирус, нян, 세포, 원자, бас эс байна, хүний эс тийм ээ. Ямар нэгэн эс, эсвэл бол одоо атом. 눈에 보이지 않으면 나는 믿지 않는다. 그건 바보 같은 소리예요. Тэгээд нүдэнд л одоо үзэгдэхгүй бол би итгэхгүй гэж ярьж ах юм бол тэр хүмүүс үнэхээр одоо тэнэг юм ярьж байна. Тэнэгэлж байна гэсэн үг. 우리 눈으로 볼 수 있는 것은 정해져 있어. 한계가 정해져 있습니다. Бидний одоо нүдэрээ харж болох зүйлс бол ингээ хязгаарлагдмал байдаг. 하나님이 나와 함께 하신다. Бурхан надтай хамт байдаг. 그럼 두려움이 다 물러가는 거예요. Тэгэхэл юм бол одоо бүх айдас үгүй болдог. 예수님께서 마태복음 5장에 무슨 말씀을 하셨습니까? Матай 5 дугаар бүлэг дээр Есүс юу гэж хэлсэн байдаг лээ? 사람을 무서워하지 말라고 그러시죠. Хүнээс битгий гэж хэлсэн. 사람은 기껏해야 내 그 육신의 생명을 빼앗아 갈 수 있다. Хүн бол яг их л удаж махан биеийнх нь амийг авч болох юм аа. 그러나 내 영을 멸하실 수 있는 하나님을 두려워하라고 말씀하시죠. Харин бидний сүнсийг ч гэсэн мөхөөж чадах, сүнсийг минь авч чадах Бурханаас л бид нар жинхнээсээ айж эмэх ёстой гэж хэлсэн мэт. 놀라지 마라. 내가 내 하나님이다. 그러셨어요. За мөн 10 дугаар эшлэлдэр цааш нь битгий эмээ би чиний бурхан байна гэж хэлсэн. 내가 너를 강하게 하고 참으로 내가 너를 도와주며 참으로 내가 나의 의로운 손으로 너를 붙들어 주겠다는 것입니다. Чамайг би тэнхрүүлэн чамд үнэхээр туслана. Зөвхөн баруун матраараа заавал чамайг дэмнэ. 어떤 목사님이 산에 기도하러 가셨는데요. 혼자서. Нэг пастор уулан дээр залбирахаар гарсан байна. 밤이 되니까 조금 무섭더래요. Тэгээд харанхуй болсон чинь жоох айж ихсэн гинэ. 솔직하게 말한 것 같잖아요. Яг үнэл хэлж байгаа юм шиг санагдчихэв нөө. 밤이 되면 왜 무서울까? 그런 생각을 해봤습니다. Ер нь харанхуй болохоор ягаад хүмүүс айдаг юм болоо гэж бодсон. 세상에 험해가지고 사람들이 무서운 일들이 많이 생기죠. Энэ одоо харанхуй ертөнцийн хүмүүс олон зүйлээс айдаг. 우리가 진리편에 서 있으면 두려워할 거 없습니다. Ярэ бид нар үнний талд байх юм бол айх зүйл ерөөсөө байхгүй. 여러분 혼자 남아도 두려워할 필요 없어요. Хоёроосоо ганцаархнаа үлдлээч гэсэн ерөөсөө айх шаардлага байхгүй. 사람들이 다 나를 반대한다. Бусад бүх хүмүүс нь намайг эсэргүүцэж байна гэж 나 혼자 남았다. Тэгээ бусад бүх хүмүүс намайг эсэргүүцэж байна. Харин би болохоор ганцаархнаа үлдчихжээ. 걱정하지 마세요. Тэгсэн ч гэсэн битгий санаа зов. 엘리야가 뭐라 그랬습니까? Илия юу гэж хэлсэн бэлээ? 하나님, 저 혼자만 남았습니다. Бурхан минь би одоо ганцаараа л үлдчихлээ штэ. 다 믿음을 배반했습니다.
Бүгд итгэлээсээ урвчихлаа. 이제 저 혼자만 남았습니다. Одоо би л ганцаараа үлдлээ. 그러니까 하나님 뭐라 그러셨죠? Тэгсэн бурхан юу гэсэн бэ? 너는 왜 그런 쓸데없는 얘기를 하냐? 그러셨어요. Чи юунд ийм хэрэггүй юм ярина вэ? 너 혼자만 남은 거 아니야? Чи ганцаараа үлдээгүй шүү дээ. 그리고 하나님이 엘리야에게 뭐라 그러셨습니까? Тэг цааш нь Илияд юу гэж хэлсэн бурхан? 야, 바알에게 무릎을 꿇지 않은 사람 7천 명이 남아 있다 그러셨어요. Баалд өвдөг сүгдөөгүй 7,000 хүн цаам чинь байна гэж хэлсэн. 너만 기도하는 거 아니야? Чи ганцаараа залбирдгийм биш ээ. 너만 믿음 지키는 거 아니야? Чи л ганцаараа итгэлээ сахиад байгаа юм биш ээ. 왜 두려워하고 걱정하고 있는 거야? Юунд чи айгаа санаа зовоод байгаа юм бэ? 내가 너를 강하게 해주고 내가 너를 도와주겠다. Би чамайг тэнхрүүлнэ, би чамд туслана. 내가 의로운 손으로 너를 붙들어 줄게. Би өөрийнхөө зөвхөн баруун утраараа чамайг дэмнэе. 예수 믿고 신학교를 가서 목사가 되어가지고 순수하게 목회를 할 것 같았었는데 Есүс итгээд теологийн сургууль сураад пастор болоод тэгээд эзэндээ л зөвхөн үйлчлээд яваад иж чадах юм шиг санагддаг. 성경에서 진리에서 멀어지고 기도하는 곳에서 멀어지고 바른 신앙에서 멀어지시는 분들이 있습니다. Тэгэл Библиэс харахад итгэлээсээ холдсон, залбирлаас холдсон, ариун сүнснээс холдсон, үннээс холдсон олон хүмүүсийн тухай өгүүлсэн байдаг. 처음에는 다 겸손했었는데 Эхэндээ бүгдээр л даруухан байсан. 목사 안수를 받으면 갑자기 변하시는 분들이 있어요. Пастрын томилгоо, тосолгоо аваад гинтхэн өөр болчдөг хүмүүс байдаг. 나도 이제 너하고 똑같은 목사야. 무시하지 마. Одоо би ч гэсэн чамтай адилхан пастор болцсон. Намайг битгий үл таамсарлаад бай. 목사는 다 같은 목사잖아요, 여러분. 네? 목사는 다 같은 목사잖아요. Пастор л бүгдээрээ л адилхан пастор шүү дээ. 나도 목사야 이제. 나 무시하지 마. Одоо би ч гэсэн адилхан пастор болчихсон. Битгий намайг басамжлаад бай. 절대 그러시면 안 됩니다. Ерөөсөө ингэж болохгүй шүү. 11절에 보니까 보아라, 네게 노하던 모든 자들이 수치를 당하고 당황할 것이며 너와 다투는 자들은 아무것도 아닌 것 같이 되어 멸망할 것이다. 그러셨습니다. За цааш нь 11-р ишлэл. Үзэгтэн чамд хэлгэнсэн бүхэн ичиж гутамшиг болно. Чамтай маргалдагчид юу ч биш болж сүннө. 역사적으로는 바빌로니아입니다. За түүхээс үзэх юм бол түүхэн байдлаас нь үзэх юм бол энэ Вавилоныг хэлж байгаа. 영적으로는 진리를 대적하는 모든 사람들을 가르쳐요. Сүнслэг талаас бол үннийг эсэргүүцдэг бүх хүмүүсийг хэлж байгаа. 다투게 돼 있어요. Тэгээ угаасаа л одоо маргалдаж мэтгэлцэд хүрдэг. 나는 성경대로 하자. 그렇게 하지 않아도 된다. Би болохоор Библийн дагуу л явъя гэдэг. Харин нөгөө хүмүүс болохоор заавал тийхгүй байсан ч болно гэдэг. 기도하는 것이 중요하다.
기도하는 건 그렇게 중요한 게 아니야. Эсвэл залбирах нь чухал штэ гэж яхад нөгөөдөл нь залбирал нэг тийм чухал бишээ гэж гээдэг. 신앙 양심대로 해야 된다. 그런 거 따지지 마. Эсвэл итгэлийн мэс чанараа сахиа. Итгэлийн мэс чанарынхаа дагуу явъя гэхэд тийм юм битгий тоо. 여러분은 어떻게 하실 겁니까? Харин та нар яах вэ? 적당하게 하면 되는가요? Нэг л тодорхой хэмжээнд бас наантай зантай яваад ахтал болох уу? 하나님에게도 맞추고 사람들에게도 맞추고 이렇게 하면 될까요? Бурханд ч тааруулаад хүмүүст ч тааруулаад ингээл яваад байхад болох юм болов. 그러면 하나님과 사람들에게 다 버림받게 됩니다. Тийм бол эцэстээ бурханд ч хаягдаж хүмүүст ч хаягдахад хүрнэ. 한 여자가 두 남편을 섬기는 것 같아요. Энэ нь бол зөөрлөж хэлбэл нэг эхнэр хоёр нөхөрт үйлчилж байгаатай адилхан юм аа. 남편이 좋아할까요? Нөхөр нь тэгээд дуртай байх болоо. 아내가 두 남자를 사랑해요. Эхнэр нь хоёр эрийг хайрлаад байхад дуртай байх юм. 밤에는 이 남편과 살고 낮에는 이 남편과 살아요. Тэгээд шөнө нь болохоор нэг нөхөртөөгөө амьдардаг, өдөр нь болохоор нөгөө нөхөртөөгөө амьдардаг. 남편들이 좋아할까요? Тэгвэл тэр нөхрүүд нь дуртай байх юм. 그건 불가능한 일입니다. Энэ бол ямар ч боломжгүй зүйл ээ. 우리는 완전히 하나님 편에 서야 돼요. Бид нэр бол 100% бурхны талд байх ёстой, зогсох ёстой. 그때 하나님께서 내 편이 되어 주시는 겁니다. Тэгсэн цагт л бурхан миний талд зогсох болно. 그래서 바빌로니아가 수치를 당할 때가 온다는 거예요. За тэгээд түүхэн талаасаа харахад Бабилон ингэж эцгүүр гутам шиг болох цаг ирнэ гэж байна. 아무것도 아닌 자같이 될 것이다 그랬습니다. Тэгээд юу ч биш болж сүннөө гэсэн. 12절에 내가 너와 싸우던 자들은 찾아도 만나지 못할 것이며 너와 전쟁하던 자들은 아무것도 아닌 것 같이 되고 허무한 것 같이 될 것이다. 그러셨습니다. 12 дугаар эшлэлдээ чамтай тэмцэгсдийг чи ирвж ис олно, чамтай дайтагчид юу ч биш болж үл тогтноо. 아무것도 아니에요. Юу ч биш болно гэж. 담대한 마음을 가지세요. Тийм болохоор та нар зоригтой байгаарай. 어떻게 담대해질 수 있다 그랬죠? Яаж зоригтой болно гэлээ? 진리 위에 견고하게 서 계세요. Ерөөсөө л үнэн дээр бат зогс. 난 하나님의 말씀대로 한다. Би ерөөсөө бурхны үгээр л явна. 난 성경대로 한다. Би Библийн дагуу л явна. 주일 지키는 것이 옳은 것이다. Эзний өдрийг сахих нь зөв. 12조 생활하는 것이 옳은 것이다. 11-гээ өргөх нь зөв. 하나님의 종에게 복종해야 된다. Бурхны зарцад дуулууртай байх ёстой. 아니 성도들이 하나님의 종에게 복종 안 하면 어떻게 돼요? Итгэгч нар ер нь бурхны зарцад дуулуургүй байх юм бол юу болох вэ гэжтэй? 아니 목사님, 우리도 인권이 있습니다. 우리 말 들어주세요. Пастора биднэрт ч гэсэн хүний эрх гэж юм байна штэ. Та биднийг бас сонсох хэрэгтэй штэ. 그건 아주 우스운 일입니다. Энэ бол үнэхээр инээдтэй хэрэг юм. 여러분, 저 들에 양들 있잖아요. Үнэхээр талд одоо хонь ямаа бичиж байдаг штэ тийм ээ. 양들이
대표자들을 뽑아가지고 목자에게 가서 말합니다. Тэгээд тэр хоньнууд дундаасаа хэдэн төлөөлөгч сонгоод хончин дээр очиод хэлж гэнэ гинэ. 아, 우리를 무시하지 마세요. Та бид нарыг битгий үл тоомсорлоо бай. 아, 우리 말도 좀 들어주세요. Та хончингоо та бид нарыг бас сонсох хэрэгтэй. 양들이. Хоньнууд нь тэгж хэлж байгаа. 그러면 몽골의 목자들이 가만히 양들이 말한 거 듣고 있을까요? Тэгвэл Монгол хончид яах вэ одоо хоньныхоо үгийг дуугаад сонсоод байж ах уу? 야, 이 양들이 미쳤는가 보다. 그러지 않겠어요? Энэ хоньнууд ч одоо галзуурч байгаа юу да гэж бодно үстэй. 야, 니네들 가운데 주동자가 누구냐? Та нарыг одоо толгойлж байгаа толгойлогч чи хийн ер нь? 제가 대장입니다. Би толгойлогч нэ. 그러면 아마 목자가 잡아다가 데려가 잡아 먹을 겁니다, 아마. Тэгвэл магадгүй хончин тэр толгойлогч чаныг барьж аваад дор нь төхөөрөд идчих баг. Тийм үү? 교회에서는 성도들이 진리 문제가 아니면 목사님에게 다 잘 순종하고 복종해야 돼요. Тэр чуулганд болол итгэгч нар үнэнтэй л холбоотой одоо үннийг гажуудуулж байгаа асуудал биш бол хончин буюу пастортай бүрэн дуулууртай байх ёстой. 복종하지 않으면 책망해야 돼요. 그래 дуулуургүй байх юм бол одоо шийтгэх ёстой. 또 교회에서는 Дэмлэх хэрэгтэй. 자기 세력을 만들면 안 돼요. Бас чуулган дотор одоо өөрийн фракцийг бий болгож болохгүй. 끼리끼리 뭐 자기 가까운 사람끼리 끼리끼리 이렇게 말하는 카르텔을 만들면 교회는 안 됩니다. Өөрөөр хэлбэл одоо чуулган дотроо тийм ээ ойр дотны хүмүүсээрээ ингэж талцаж бүлэглэл үүсгэж ерөөсө болохгүй. Тэгэх юм бол ерөөсө чуулган одоо нурнаа. 그 반드시 그 책망하셔야 돼요. Тэр ийм зүйлийг бол заавал зэмлэж шийтгэх, тасан цахилгаажуулах хэрэгтэй. 예수님의 제자들 가운데 당파를 만든 제자가 있습니까? Есүсийн шавнар дотор ингэж талцаж бүлэглэл фракц бий болгож исэн хүмүүс бий билүү? 고린도 교회가 그랬어요. 당파를 만들었어요. Коринт чуулганд бол байсан. Тэгээд нэр дотроо хуваагдаж талцаж байсан. 나는 바울파다. За би бол Паулих, 난 베드로파다. би Петрих, 나는 아볼로파다. би бол Аполлих, 나는 예수파다. харин би бол Есүсих. 아, 그러면 예수파는 예수파는 정당한 건가요? За тэгвэл Есүсих гэж байгаа нь болохоор арай дээр хүмүүс, арай зөв хүмүүс юм болов? 아니, 다 똑같은 종류들이에요. Үгүй ээ, тэд нэр бүгдээрээ л адилхан талцагчид, бүгдээрээ л одоо адилхан төрлийн хүмүүс ээ. 우리 교회는 당파 만들면 안 된다. 분명하게 말씀하세요. Манай чуулганд бол ийм талцал, хуваагдал ерөөсөй байж болохгүй гэж маш тодорхой хэлэх хэрэгтэй. 당파 만들면은 절대 용납할 수 없다. 그건 각오해라. Тэгэхээр манай чуулганд бол талцал байхыг огт хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж хатуу хэлэх хэрэгтэй. 성경에 없어요, 그런 거. 성경에 없는 거예요. Ийм одоо бүлэглэл талцал гэдэг зүйл бол Библиэд юусоо байхгүй зүйл. 내가 내 오른손을 붙들어 주겠다는 거예요, 하나님께서. 13 дээр бурхан би чиний баруун гараас чинь атгана гэж хэлсэн. 하나님이 우리의 능력이 되어 주시고 우리의 힘이 되어 주시는 거예요. Өөрөлдөл бурхан бидний
хүч, чадал болж өгөө гэсэн хэрэг. 우리가 성경대로 하면 하나님께서 영적 권세를 주세요. Тэгэхээр бид нэр Библийн дагуу л явах юм бол Бурхан бидэнд сүнслэг эрх мэдлийг өгдөг. 그러면 교인들이 다 굴복하고 잘 순종하게 됩니다. Ийм сүнслэг эрх мэдлийг өгөх юм бол чуулганы итгэгч нар бүгдээрээ дуулууртай 그걸 이제 дагдаг. 영권이라 그러죠. 한국에서는 영권이라 그러는데요. 이 영적 권세라고 말합니다. Үүнийг болохоор сүнсний эрх мэдэл гэж, сүнслэг эрх мэдэл гэж нэрлэдэг. 두려워하지 마라. 내가 너를 돕겠다. Цааш нь 말씀하셨습니다. бүү би чамд туслана гэж Бурхан хэлсэн байна. 얼마나 감사한 말씀입니까? Энэ ямар талархмаар үг вэ? 두려워하지 말라는데 왜 두려워해? Бүү гэдэг хад яагаад айгаад идэх юм бэ? 하나님이 도와주신다는데 왜 자꾸 사람들에게 도와달라고 자꾸 사람들에게 손을 내밀어요? Бурхан туслана гэдэг хад чинь яагаад дандаа хүмүүсээс тусламж гуйгаад сунгаад байдгийг. 아이고 목사님이 잘 몰라서 그렇습니다. Пастора та сайн мэдхгүй болохоор тэгж байна. 몽골은 다릅니다. Монголч нь өөр шүү дээ. 다르게 뭐가 달라요? Юу нөр гэж. 하나님께서 초자연적인 역사로 우리 도와줄 수 있어요. Бурхан бүр ер бусын гайхамшигтайгаар биднэрт тусалж чадна. 돈이 없습니다. Надад мөнгө алга, 사람도 없습니다. туслах хүн жалга. 아예 우리는 아무것도 할 수 없습니다. Ер нь л бид нар юу ч хийж чадахгүй. 저희 선생님은 그런 말 하는 사람들은 썩은 나무와 같다 그러셨어요. Манай багш хэлэхдээ тийм юм ярьдаг хүн бол яг өмхөрч илжирсэн модтой адилхан юм гэж хэлдэг байсан. 썩은 나무는 아무데도 쓸 수가 없다. За өмхөрсөн мод, илжирсэн модыг бол юунд ч ашиглах хэрэглэх аргагүй байдаг. 그 나무 가지고는 가구도 만들 수 없고 뭐 Тийм модоор тавилгач хийж болохгүй, 땔감으로도 쓸 수도 없고 түлээ болж ашиглаж болохгүй. 썩은 나무는 아무짝에도 쓸모가 없다. Тэр өмхөрч илжирсэн модыг бол юунд ч ашиглахын аргагүй болсон байдаг. 두려워하지 말라는데 두려워해요. Бүү гэдэг ахад лайгаад байдаг. 사람 의지하지 말라 그러면 또 사람 의지하고 사람들 Хүн 또 만나려고 хүн 쫓아다녀요. хүнд битгий найдаа гэдэг ахад хүнд найдаад хүнээс гордоол хүний араас хөөцөлдөд байдаг. 그 할 수 없다는 말이 입에 붙었어 그냥. Ерөөсө чадахгүй гэдэг үг амных нь уншлага болчихсон. 힘듭니다. Хэцүү байна, 못합니다. чадахгүй байна, 없습니다. байхгүй. 그런 사람 옆에 두지 마세요. Тийм хүнтэй битгий ойр байгаарай. 아니 믿음으로 하면 다 할 수 있는 건데 믿는 자에게 능치 못할 것이 없다 그랬잖아요. Итгэлээр л явах юм бол бүгдийг ч чадах байтал тийм ээ. Тэгээд Библиэр ч гэсэн хэлсэн байдаг итгэгч хүнд чадахгүй зүйл гэж байхгүй гэж. 지금 두려워하지 말라고 몇 번 말씀하셨습니까? Тэгээ одоо энд жишээлбэл бүү гэж хэдэн удаа хэлсэн байна вэ? 10절에도 두려워하지 마라. 10 дугаар ишлэл дээр ч хэлсэн байна. 13절에도 두려워하지 마라. 13 дээр бас хэлсэн байна. 또 14절에 가면 또 두려워하지 마라. 14 дээр бас хэлсэн байгаа. 계속 두려워하지 말라 그러시잖아요.
Тэгээ бүү гэж дахин хэлээд байна шүү дээ. 아니, 왜 자꾸 두려워하지 말라 그러시는 건가? Яагаад дандаа ингээл битгий бүү гэж хэлээд байгаа юм болоо? 두려워하고 있기 때문에 그래. 두려워하고 있기 때문에. Айгаад байгаа учраас л хэлээд байгаа байхгүй юу? 모세가 죽은 후에 여호수아가 모세 뒤를 이어서 지도자가 되었죠. Мосыг насварсны дараа Йошуа түүний орыг залгамжилж удирдахч болсон байна. 하나님께서 여호수아에게 첫 번째 하신 말씀이 뭐예요? Тэгээд Йошуад бурхан хамгийн түрүүнд юу гэж хэлсэн? 두려워하지 말라는 거예요. Бүү гэж хэлсэн байна. 왜 여호수아한테 왜 그런 말씀하셨습니까? Яагаад Йошуад тэгж хэлсэн бол? 여호수아가 걱정하고 두려워하는 거예요. Йошуа айж санаа зовж ирсэн учраас. 잠깐 쉬었다가 또 하시자고요. 10분 쉬겠습니다. За түр 예. 41장 14절. 지렁이 야곱아, 너희 이스라엘 사람들아, 두려워하지 마라. 나 여호와가 말한다. 말씀하셨습니다. за 14 дугаар шүү. Бүү ахтун үрт Яаков Израилийн ирчүүдээ би чамд тусна. Чиний золиогч Израилийн ариун нэгэн эзэн томхолж байна. 지렁이 야곱이라고 말씀하셨습니다. 지렁이 이스라엘 사람들아 그러셨어요. Үрт Яаков Израилийн ирчүүдээ гэсэн. 이렇게 말씀하셔도 괜찮은 건가요? За тэгээ Яаковыг Израилийн ирчүүдийг үрт гэж хэлж болж байгаа юм болов уу? 욥기 25장 6절에도 비슷한 말씀이 있는데요. 욥기 25장 6절 한번 보세요. За Йов номын 25-ын 6 дээр бас Йовгийн 25장 6절. 25-ын 6 дээр бас нэг төстэй үг хэлсэн байдаг. 구더기 같은 이거요? 사람. 예, 한번 읽어주세요. Авгалдаа мэд хүмүүн яах бол үт мэд хүний хүү ямар байх болоо? 구더기 같은 사람, 벌레 같은 인간이라고 말씀하셨죠. 그렇게 Авгалдаа мэд хүн үт мэд хүний хүү гэсэн байна. 지렁이는 죄 지을까요? 지렁이가? За үт ер нь нүгэл үлддэг юм болов? 지렁이가 무슨 죄 짓는 거 보셨어요? Үт юм нүгэл үлдэж байгааг та нар харсан уу? 죄 짓는 거는 인간만 죄 짓는 거예요. Үт юм нүглийг ер нь хүн л үлддэг. 양이 죄 짓습니까? 양이 무슨 죄를 하나님 대적하고 뭐 죄 짓는 거 보셨어요? За хон гэж аваад үзье. За хон юм нүгэл үлдэж байгааг та нар харсан уу? Мархныг эсэргүүцэл, хонч тэрслэл, дуулуургүй байгаа. өөр юм нүгэл үлдээд явж байгааг та нар харсан уу? 예, 저희는 하나님 앞에 겸손해야 됩니다. За тэгэхээр хүмүүс бид нар бол мархны өмнө даруухан байх хэрэгтэй юм аа. 우리가 내 자신을 알면 알수록 우리는 겸손할 수밖에 없어요. Тэгэхээр бид нэр өөрийгөө таньж мэдэх тусмаа даруу байхаас аргагүй болдог. 교만이란 게 뭔가요? Ер нь бардамнал гэж юу юм бэ? 다니엘 4장에 느부갓네살 왕이 교만했죠. Даниэл намын 4-р бүлгээс харах юм бол Небухаднесар хаан маш бардам болсон гай өгдөг тийм ээ. 근데 교만은 세 가지죠. Тэр бардамнал гэдэг бол 3 янз байдаг. 이 바빌론은
내가 건설했다. Небухаднецар хааны хувьд бол 3 янзын тийм бардамнал гардаг. Нэгдүгээрт нь болохоор энэ Вавилоныг бий байгуулсан юм аа. 이 도성은 내 거다. Энэ хот бол минийх юм аа. 이건 다 내 영광이다. Энэ бүхэн бол миний сүр жавхлан юм аа. 교만은 3가지입니다. 그래서 Тэгэхээр бардамнал гэдэг бол ийм 3 янз байдаг. 이거 내가 한 거야. Эхнийх нь болохоор энийг ерөөсөө би хийсэн юм аа. 내가 했다는 게 교만입니다. Би хийсэн гэдэг бол бардамнал юм. 아니 하나님이 도와주셔서 된 거지 왜 자기가 했다 그래요? Бурхан туссан учраас тэр зүйл болж бүтсэн хэрэг шүү дээ. Тэгтэл ягаад би л хийчихсэн юм. Миний л хийсэн юм гэд байдгийг. 두 번째가 뭐였죠? Хоёр дахь нь юу гэлээ? 이건 내 거다. Энэ бүхэн минийх. 자기 게 어디 있습니까? Миний зүйл гэж юу юм байдаг юм бэ? 정말 그것이 자기 것이라고 한다면 죽을 때 가져갈 수 있을 거예요. Хэвээ үнэхээр тэр зүйл өөрийнх нь юм бодод тэр үхэхтэй тэр өөрийнхөө юмыг аваад явж чадах ёстой. 죽을 때 가져갈 수 있는 거 있습니까, 여러분? Гэтэл бид нэр үхэхтэй аваад явж чадах зүйл бий билүү? 요즘 뭐 울란바토르에 한국 뭐 건설업체들이 가가지고 아파트 잘 짓는다 그러더라고요. Сүүлийн үед Улаанбаатарт Солонгос барилгын компаниуд очоод их гоё сайхан байшин барилгууд их барьж байгаа гэж сонссон. 그 아파트 혹시 한 채 가지고 계시면 세상 떠날 때 아파트 가져갈 수 있습니까? 하나님 아파트 천국에 가져갑니다. 가져갈 수 있을까요? Хэрвээ тэр барилга нэг тийм барилгатай тэгээ тэр барилгыг минийх гэж боддог хүн байх юм бол үхэхтэй тэр ганц барилга зултгаа аваад явж чадах болов бурхан минь би үхэхтэй энэ өөрийнхөө юмыг аваад явъя гэд хэлээд аваад явж чадах болов? 아들을 너무 사랑하는데 하나님 제가 세상 떠날 때 아들도 제가 데려가겠습니다. 아들 데려갈 수 있어요? Эсвэл хүүдээ маш хайртай бай гэж бодъё л да. Тэгээд энэ хүү чи миний хүү би төрүүлсэн юм гээд. Тэгэд явхдаа дэлхийг орхоод явхдаа үхэхтэй би өөрийнхөө хүүг аваад явъя, хамт аваад явъя гэд аваад явж чадах юм бэ юу? 아들한테 야 엄마가 세상 떠날 때 너도 엄마하고 같이 가자. 그러면 아마 아들이 깜짝 놀래가지고 다시는 엄마 만나러 오지 않을지도 몰라요. Хүү минь би чамайг төрүүлсэн, чамд маш их хайртай, ээж нь үхэхтэй чамайг хамт аваад явмаар байна, дагуулад явмаар байна гэд хэлэх юм бол үчин бүр шоконд ороод магадгүй дахиад тантай уулзахаар ирэхгүй баха. 그리고 느부갓네살이 뭐라 그래? 이건 내 영광을 위해서 있는 거다. 그랬잖아요. За 3-дугаарт нь нөгөө Небухаднецар хаан юусэн мөлий энэ бүх болол миний сүр жавхлан юм аа, миний намайг алдаршуулахын тулд юм аа гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. 교회가 목사 영광 높이기 위해서 교회가 존재하는 건가요? Тэгвэл чуулган гэсэн пастрыг алдаршуулахын тулд пастрын алдрын төлөө оршиж байдаг юм болов? 교회는 목사 거 아닙니다. Чуулган бол пастрын хөшөө. 하나님의 종이에요. 하나님의 종. Паструуд бол зүгээр л бурхны зарцнаар. 내가 한 건 죄밖에 없어요. 죄.
Бидний хийж чаддаг зүйл гэвэл ерөөсөө хэм нүлээс өөр юу ч байхгүй. 자기 게 어디 있습니까? 우리 자기 거 아무것도 없어요. Бидний юм гэж юу нь юу байдгийг ерөөсөө байхгүй. 요 세 가지가 있으면 교만입니다. За тэгэхээр ийм ийм гурван зүйл байх юм бол энэ бол бардамнал юм аа. 다니엘 4장 30절이죠. Даниэл 4-ийн 30 дугаар эшлэг. 자, 첫째가 뭐였죠? Ихнийх нь юу байсан бэ? 내가 했다. Би хийсэн юм аа. 두 번째는 내 거다. Хоёр дахь нь болохоор энэ бол минийхээ. 세 번째는 뭐죠? Гурав дахь нь юу лээ? 내 영광이다. Энэ бол миний сүр жавхлан, миний алдар юм аа. 야, 이 지렁이 야곱아! 그러셨어요. Бурхан хэлсэн байгаа Утиакова. 아이, 구더기와 벌레 같은 사람아. Авгалтай шиг өт шиг хүнээ. 두려워하지 말라는 거죠. 나 여호와가 말한다 그러셨어요. Рүү гэж эзэн тунхаглаж байна. 내가 너를 도와주겠다. Би чамд туслах болно. 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 자다. Чиний золигч бол Израилийн ариун нэгэн юм аа. 15절에 보아라, 내가 너를 새롭고 날이 날카로운 타작기로 만들 것이다 그러셨어요. 15 дээр үзэгтэн би чамайг шүттэй шин хурц бутлагч зэвсэг болгоно. 그 몽골은 그 벼농사를 많이 짓지 않으니까 잘 모를 텐데 그 탈곡기가 있어요. 곡식을 타작하는 그 기계가 있어요. За монголчууд нөгөө цагаан будаа тий тарга тарьдаггүй болохоор сайн мэддгүү байж магадгүй нөгөө буудаг ингээд хураагаад тэр нэг гэсэндээ цайруулах гэх юм да тий үрийг ингээд хальсаас нь салгадаг тийм ботлагч байдаг гинэ. 앞으로 몽골에 벼농사를 엄청나게 많이 짓게 될 겁니다. Цаашдаа одоо Монголд маш цагаан будааг маш өргөн хэмжээгээр тариалах баха. 몽골 사람들은 쌀밥 먹는 사람이 많지 않은데 뭐 농사 뭐하러 많이 짓지? 그랬을 수 있어요. Тэгээ зарим нь бодчих магадгүй монголчууд нэг тэр цагаан будаа идээд байдаггүй одоо бидний гол хол биш шүү дээ. Тийм чи яах гэж тэгж их тариална гэж бодчих магадгүй. 이제 몽골에서 이제 그 쌀 가지고 빵도 만들어 먹고 이제 뭐 쌀밥 밥도 먹고 나머지는 다 이제 수출 많이 하게 될 겁니다. 수출 많이 하게 될 거예요. Тэгээд гэхдээ бол цаашдаа бол Монголд цагаан будаа тарьж ургуулад тэгээд өөртөө хүнсэндээ ихрэглээд бас одоо будааны гурилаар янз бүрийн талах ч юм уу одоо хийж идээд тийм ээ. За тэгээд илүү гарах юм бол илүүдлээ гадаад руу экспортлох тийм ажил хийгдэх баха. 교인들 가운데 농사 좋아하시는 분들 그 벼농사 지어도 괜찮을 겁니다. 앞으로. Итгэгчдийн дунд хэрвээ одоо газар тариалан сонирхдаг тарианагаа тарьдаг тийм хүмүүс ах юм бол цаашдаа бас анхааралтай авах гэмгүй явандаа болол цагаан будаа гинэ тариалалт өргөжих болно. 인터넷에서 한번 그 조사 한번 해보시기 바랍니다. интернетээс хайгаад бас өөртөө тодорхой хэмжээнд судалж сонирхож үзээрэй.
그 탈곡기가 곡식을 아주 날이 날카로운 그 기계가 곡식을 막 그 탈곡을 하는 거예요. За тэгэхээр энэ бутлagч гэдэг энэ багц хэрэгсэл нь болохоор маш хурц эртээ тэгээд тэр хурц ирээрээ одоо тэр будаг ингэж юу ботолж цайруулдаг бахнэ. 빠져나갈 수 없죠. За тэгээд тэр бутлагчнаас бол зайлсхийх аргагүй. 한 톨도 빠져나갈 수 없어요. 다 거기 다 걸리게 돼 있어요. Тэр за бутлах гэж одоо бүр бутлаад өөрүүлээд хийчих юм шиг санаж магадгүй яарсан бутлагч гэд нэрлэлцэн болохоор бутлагч гэсэн юм миний бодож байгаа болохоор одоо цайруулах тэр үрийг нь салгаж авах одоо яг тэр цагаан будаага хальснаас нь ингээд салгаж авахыг л хэлээд байгаа шүү. Тэгээд тэр одоо энэ бутлагчнаас бол ерөөсөө нэг ч цагаан будаа нэг ч тэр үр бол ингээд зайлж мултрахын аргагүй бүгд яг энэ бутлагчндаа ингээд тэгэлдээд бутлагчаараа дамжиж гардаг байгаа. 네가 저 산들 다 쳐서 부수고 저 언덕들도 겨와 같이 만들 것이다. 그러셨어요. За тэгээд цааш нэлээд чи уулсыг бутлан нунтаглаж толгодыг сүрэл мэт болгоно гэсэн. 저 산과 같이 견고한 세력들, 높아진 세력들, 언덕들처럼 교만해진 사람들, 저 산과 같은 견고한 세력들, 언덕들 같이 교만해진 사람들 다 부순다는 겁니다. За тэгээд энд уус толгод гэж хэлсэн байна. За энэ уус гэдэг нь болохоор одоо тэр өндөр уус шиг өндөрт өргөмжлөгдсөн байгаа хүмүүс толгод шиг одоо бардам секунд хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэгэхээр тийм одоо уус мэт өргөмжлөгдсөн толгод мэт ихэмсэг бардам зан гаргаж байгаа тэр хүмүүс бол ингэж хүмүүсийг ингэж ботолж нүнтэглэж сүрэл мэт болгоно гэсэн. 16절에 네가 그들을 까부르면 바람이 그것들을 날릴 것이고 폭풍이 그것들을 흩어버릴 것이다. 너는 여호와를 즐거워하겠고 이스라엘의 거룩한 자를 찬양할 것이다. 그러셨습니다. 16 чи тэднийг цацгад салхи хэсэг нь хууль салхи тэднийг тараан хайнаа. Харин чи эзэнд баярлаж Израилийн ариун нэгнээр бахархнаа. 하나님 의지하고 나가는 사람 앞에서는 다 가루가 되고 다 부서지고 다 허물어진다는 거예요. Бурханд итгэж найдаж эзэн бурхнаа түшгэлж амьдардаг хүний өмнө бүх зүйл салхинд хийсэж цацагдах мэт хууль салхинд тараагдах мэт үгүй болно гэсэн үг. 하나님께서 함께 해주는 사람 앞에서는 아무것도 아닌 것처럼 되는 거예요. Бурхан хамт байдаг хүний өмнө бол бусад бүх зүйл юу ч биш болдог. 11절 마지막에 11절 마지막에 말씀하셨죠. 11-р эшлэлийн төсөлч гэсэн хэлсэн байгаа тийм ээ. 아무것도 아닌 것처럼 될 거다. Юу ч биш болж сүннөө гэсэн. 12절 마지막에서도 말씀하셨죠. 12-р эшлийн төсөлч гэсэн хэлсэн байна. 아무것도 아닌 것처럼 될 거다. Юу ч биш болж үл тогтноо. 하나님과 함께하는 사람이 제일 무서운 사람이에요. Тэгэхээр ерөөсөө бурхантай хамт явдаг, бурхантай хамт байдаг хүн бол хамгийн амар юмшигтай хүн байдаг. 그 사람 아무도 못 이겨요. Тэр тийм хүнийг бол хинч дийлж чадахгүй. 17절에 가난하고 궁핍한 자들이 물을 찾으나 물이 없어서 갈증으로 그들의 혀가 마른다 그러셨어요. 17 дугаар эшлэлд
Ядуус ба үгээгүйчүүд ус ирэх боловч байхгүй. Цангаснаас болж хэлэн хатаж байна. Эзэн би өөрөө тэдэнд хариулна. Израилийн бурхан би тэднийг мартахгүй. 가난하고 궁핍한 사람들이 물을 찾는다 그랬어요. 물. Ядуус игээд үгээгүйчүүд ус хайх болно. Ус ирж байна. 우리 물이 없으면 못 살죠. Бид нар усгүй л амьдрч чадахгүй тийм үү? 여러분, 우리 하루에 물 얼마나 마십니까? Та нар өдөрт хэр их ус уудаг вэ? 또 짐승들은 하루에 얼마나 물이 필요하죠? Бас адгуус амьтад өдөрт хэр их ус уух хэрэгтэй тийм бол? 근데 우리 이때까지 하나님 물 계속 공급해 주시는 거 아닙니까? Бид өнөөдрийг хүртэл бурхан биднийг энэ усаар хангаж өсөөр ирсэн байна тийм үү? 가난하고 궁핍한 자들이 물을 찾는데 물이 없어서 갈증으로 혀가 마른다는 거예요. Ядуус болон үгээгүйчүүд ус ирэх боловч олдохгүй. Тэгээд тэд цангаснасаа болж хилэн хатаж байна гэсэн байна. 이 말씀은 아모스 8장 11절에 답이 있어요. 아모스 8장 11절. Амос 8-ын 11-р эшлэлээр үүний хариулт нь байгаа. 호세아 아모스죠. 요나 이거요? 아모스 8장 11절. 네, 읽어주세요. 네. 11절이죠. 11절. 네. Амос 8:11 уншия. Харагтун би газар дээр өлсгөлэн гэлгээх өдрүүд ирж байна гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Талхаар өлсөх бус, усаар цангах бус. Харин эзний үгийг сонсохын төлөөх өлсгөлэн байх юм аа. 그래 12절도 읽어주실래요? Бас 12-ын уншия. Ард түмэн тэнгисээс тэнгис рүү умардаас дорн хүртэл хэсвчлэнэ. Эзний үгийг тэд ирж хаан ийш тийшээ явавч эс олноо. 하나님께서 이근을 땅에 보내신다는 거죠. За эндээс харах юм бол бурхан өлсгөлэн илгээх болно гэсэн байна. 양식이 없어 기근이 아니고 물이 없어 기갈이 아니다. Гэтэ тэр өлсгөл нь талхаар өлсөх өлсгөлэн усаар цангах цангалт биш юм аа. 여호와의 말씀을 듣지 못하는 기근과 기갈을 만나게 될 것이라는 거예요. Харин эзний үгийг сонсож чадаагүйгээс үүдсэн өсгөлэн цангалт байх юм аа. 교회가 이렇게 많은데, Ийм олон сүм чуулган байхад, 목사들이 이렇게 많은데, ийм олон пасторууд байж хахад 하나님의 양들이 양식을 얻지 못하고 생수를 마시지 못하고 있다는 거예요. ийм байхад бурхны хонин сүрэг талахгүй, усгүй өсөж цангаж байна гэсэн үг. 이 양식은 신령한 양식이죠. 신령한 양식. Тэр энэ хоол, энэ талхал бол сүнслэг хоолыг хэлж байгаамаа. 신령한 음료. Сүнслэг ундааг хэлж байгаамаа. 바른 진리의 말씀. Үнний зөв сургаал. 사람들이 나를 누구라고 말하느냐? 예수님께서 물으셨어요, 제자들에게. Есүс шамдраас нэг удаа асуусан тийм ээ. Хүмүүс намайг хэн гэж ярьж байна вэ? 죽은 세례 요한이 살아났다 그럽니다.
Өгсөн баптист Иохан эргээд амилчжээ гэж ярьж ин лээ. 엘리야라고 구약에 엘리야가 다시 오셨다고 말합니다. Зарим нь болохоор хуучин гэрээний Илия иш үзүүлэгч амилчжээ гэж ярьж байна. 구약에 선지자가 살아났다고 말합니다. Эсвэл хуучин гэрээний нэг иш үзүүлэгч амилсан гэж ярьж байна. 그래? 그러면 너희들은 나를 누구라고 생각하느냐? Тийм үү. Тэгвэл та нар харин намайг юу их ингэж бодож байна? 그 베드로가 뭐라 그랬죠? Тэгтэн Петр юу гэж хэлсэн бэлээ? 주는 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이십니다. Та бол Христ амьд бурхны хүү гэж хэлсэн ба. 예수님이 얼마나 기뻐하시고 요나의 아들 시몬아 네가 복이 있다 그러시죠. Есүс тэр үгийсэн саад маш ихээр баярдан тийм ээ. Йонагийн хүү Петрэ чи үнэхээр үннийг хэллээ гэсэн. 마태복음 16장에서 말씀하셨죠. Матай 16 дугаар бүлэг дээр. 베드로가 복이 있다는 거예요. Петрийг ерөөлтэй Барионы хүү Симона чи ерөөлтэй гэж хэлсэн. Петрийг ерөөлтэй гэж хэлсэн. 하나님이 주시는 복을 받을 만한 믿음이 있다는 거죠. Өөрөлд бурхнаас ирдэг тэр ерөөлийг хүртэх хэмжээний итгэл чамд байна гэж мэдсэн. 내 이름이 베드로다. Тэгээ цааш нь юу гэсэн гэхээр чи бол Петр. 내 위에 내 교회를 세우겠다 그러셨어요. Энэ хадан дээр өөрөлд чам дээр би чуулгана босгоно. 그러니까 천주교에서는 교황이 있는 성당 그 지하에 베드로의 무덤이 있다는 거 아니에요? Тэгээд нөгөө католикчуудын нөгөө гол сүм байгаа шүү дээ нөгөө одоо Ромын пап ламын амьдардаг тэр сүмийн тэр газар доорх подолт нь юм да газар доорх тэр юунд нь танхимд нь Петрийн одоо шарж байдаг гинэ. 베드로 위에 교회를 세우겠다 그랬으니까. Тэг ягаад гэвэл би одоо энэ хадан дээр буюу чам дээр чиний дээр чуулгана босгоно гэж Иесус хэлсэн гэд. 베드로가 제 1대 교황이래요. За тэгээд католикчид үздэг Петр бол хамгийн анхны Ромын пап юм аа гэж үздэг. 베드로의 무덤이 거기 있을 거라는 거 그 거짓말 같아요. Тэгээд Петрийн одоо цогц тэнд байгаа гэдэг нь бол худлаа юм шиг санагддаг. 한 번도 보여준 적은 없어요. Ягаад гэвэл нэг ч удаа тэрийг одоо хүмүүст ил гаргаж үзүүлж байгаагүй. 아니 예수님이 베드로 무덤 위에다 교회 세우겠다고 말씀하셨나요? Есүс хэлэхдээ одоо Петрэ чиний цогцсон дээр чиний одоо булшин дээр би чуулгана босгоно гэж хэлсэн билүү. 베드로라고 하는 그 이름의 뜻이 반석이란 뜻이잖아요. 반석, 페트라, 네. 베드로. 예. Петр гэдэг нэрний утга нь болохоор Петра буюу одоо хад гэсэн утгатай нэр. 베드로가 깨달은 바른 진리 위에 교회를 세우겠다고 하신 말씀이잖아요. Тэр дөнгөж түрүүхэн Петрийн хэлсэн нөгөө итгэлийн тунхаг байгаа шүү дээ. Та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэж. Тэгээ тэр одоо Петрийн хэлсэн тэр итгэлийн тунхаг дээр би чуулгана босгоно гэсэн утгатай. 깨달은 바른 진리를 전하는 교회와 참 목자. Тэр өөрсдийнхөө ойлгож ухаарсан зөв үннийг зааж сургадаг тийм зөв пастор болон зөв чуулган. 한국의 많은 목사들이
인터넷에서 다운받은 거 가지고 설교하는 목사들도 있습니다. Солонгос гэхэд маш олон чуулганы пасторууд нь интернетээс одоо өөр хүний номлогыг татаж аваад тэгээд зүгээр хуулаад сургаал болгоод номлочдаг. 유명한 목사님들 설교 다운받아가지고 설교하면 생명의 말씀 되는 겁니까? Тийм одоо алдартай тий пасторуудын тэр заасан сургаалыг татаж аваад тэгээд хуулаад заачих юм бол тэр нь амьд сургаал болох уу? 산에 가든지 광야를 가든지 초원에 나가든지 가서 기도하는 가운데 하나님을 만나야 될 거 아니에요. 하나님을 만나야 될 거 아닙니까, 우리가? Уулнууд бид нар чинь одоо ууд руу явдагсан ч, тал руу явдагсан ч, говь цөл руу явдагсан ч яваад тэгээд тэнд бурхантай хуйлахнаа уулзаад залбирах хэрэгтэй. Бурхантайгаа нэг одоо нэг нэгээрээ ингээд хувьчлан уулзах хэрэгтэй биз дээ. 잠깐만이라도 하나님을 만나야 돼요, 우리는. Агшин зууртж ялтугай, төр зуурхан ч ялтугай бид нэр бурхантай яг бодитоор өөрөө уулзах хэрэгтэй. 그리고 반드시 내가 은혜 받은 말씀을 전해야 돼요. Тэгээд заавалчгүй өөрөө ивэл авсан, өөрт ивэлтэй байсан тийм үгийг бид нар итгэгч нартай номлох ёстой. 내가 은혜 받지 않았는데 막 전하면 되는 겁니까? 하나님 말씀 전하면 되는 거예요? Өөрөө ивэл аваагүй ч зүгээр л одоо нэг бурхны үг гэж хамаа намаагүй номлол болох уу? 엄마가 어린아이한테 젖먹이한테 양고기 막 먹여줘요. 괜찮아요? 네. Ээж нь одоо дөнгөж төрсөн нялах хүүхэдтэй шууд хоньны мах идүүлж болох уу? 말고기도 먹여줍니다. Эсвэл адууны мах ч юм уу? 그럼 그 아이 어떻게 잘 자라날 수 있을 것 같아요? Тэгвэл тэр хүүхэд сайн эрүүл чирэг өсөж байж чадах уу? 잘못하면 아이 죽을 수 있어요. Эвгүй тийм бол тэр хүүхэд бараг үхэж ч магадгүй. 엄마가 먼저 양식을 먹어서 그것을 소화를 시켜서 양분이 돼가지고 그것을 아이한테 먹여줘야 되는 거 아닙니까? Тэгэд ээж нь өөрөө ихтэй тэр адууны махаач байна уу, хоньны махаач байна уу идээд түүнийг одоо өөртөө шингээгээд шимт хичээл болгоод тэр нь одоо тэр ихийн одоо сүү болж боловсроод тэгээд тэр сүүгээрээ хүүхдээ хөвүүлж тэгж тижээх ёстой үстэй. 하나님의 바른 진리의 말씀을 전하는 교회와 하나님의 참 종들이 아주 희귀한 시대가 되었어요. Тэгэд одоо бол ерөөсө бурхны тэр жинхэнэ үнэн үгийг, жинхэнэ зөв сургаалыг заадаг чуулган бас бурхны тийм жинхэнэ зарцнаар ерөөсө ховогдчихсан тийм цаг үе болчиход байна. 하나님 백성들이 그 배가 고프고 목이 말라가지고 양식을 찾아서 물을 찾아서 헤매고 있습니다. Гэт цаана бурхны ард түмэн сүнсний хоолоор өсөөл цангаад тэгээд тийм одоо сүнсний хоол ирж хайгаад явж гин шүү дээ. 기타 치고 드럼 두드리면서 찬송 열심히 부르면 생명의 양식 얻을 수 있어요? Гитар балбаад бөмбөр нүдээд чангаар магтан дуулаад тэглээгээд сүнсний хоол олдох уу? 거기서 신령한 물이 나오는 건가요? Тэндээс тэр сүнслэг ундаа өрсөж гарах уу? 하나님 백성들에게 그 생명의 양식,
생수를 전해줘야 할 책임과 의무가 우리에게 있는 겁니다. Тэр бурхны тэр ард түмэнд амийн хоол, тэр сүнсний ундааг өгч тэднийг хооллож ундаалах ийм одоо эрхэм хүндтэй үүрэг та бидэнд оногдсон юм аа. 나 여호와가 그들에게 응답하고 17절 마지막에 나 이스라엘의 하나님이 그들을 버리지 아니할 것이다 말씀해 주셨습니다. Даяа 41:17 дээр эзэн би өөрөө тэдэнд хариулна. Израилийн бурхан би тэднийг мартахгүй гэж хэлсэн байна. 내가 헐벗은 산들이 강을 내고 골짜기 가운데 샘물이 솟아나게 하고 광야를 연못이 되게 하고 마른 땅을 물의 근원이 되게 해주겠다 약속해 주셨습니다. Тааш нь 18 дугаар эшлэлдэр би өндөрлгүүдээр гол урсгаж хөндийн дунд булаг ундраанаа. Би зэлүүд газрыг усан цөөрөм, хатсан газрыг усны ундраг болгоно гэсэн байна. 하나님의 세계죠. Энэ бол бурхны ертөнц юм. 그리스도 예수의 세계. Христ Есүсийн ертөнц. 19절에 내가 광야에 백향목과 아카시아 나무와 화석류와 올리브 나무를 심을 것이고 사막에는 잣나무와 소나무와 회양목을 함께 둘 것이다. 그러셨어요. 19 дугаар эшлэл би зэлүүд газарт хуш, хойс, гавирт мод, чидүүн моддыг тавьж цөлд майс, жодоо, нягт шар модыг суулгана. 광야가 살아나는 거죠. Өөрөөр хэлбэл тэр цөл газар сэргэх болно гэсэн байна. 우리 교회는 광야다, 사막이다. 이렇게 생각하지 마세요. Манай ч болгон ч бүтггүй яг л цөл говь гэсэн үг гэж битгий яриарай. Тэгж битгий бодоорой. 20절에 여호와의 손이 이것을 만들고 이스라엘의 거룩한 자가 이것을 창조했음을 사람들이 보고 알게 되며 함께 생각하고 깨닫게 될 것이다. 말씀해 주셨습니다. 20 эшлэл. Үүнийг эзний мотор хийж Израилийн ариун нэгэн бүтээсэн гэдгийг тэд харна, мэднэ, тунгаан ухаарна. 21절에 너희는 소송을 제기하여라. 여호와께서 말씀하신다. 그러셨습니다. За цааш нь 21 дэх эшлэл. Хэрэгээ танилцуул гэж эзэн айлдаж, нотлохоогоо авчиртун гэж Яаковын хаан айлдаж байна. 너희는 확실한 증거를 제시하여라. 야곱의 왕께서 말씀하신다 그랬습니다. Та нар нотлохоогоо авчир гэж Яаковын хаан айлдаж байна. 그것들을 가져와 이전 일이 어떤 것인지 앞으로 무슨 일이 일어날지 우리에게 말하게 하라 그랬습니다. 22절에 За цааш нь 22 дээр шүтэнүүдийг нааш аваад юу болохыг бидэнд хэлж өгөв. Юу хэлсэн нь биелснийг бидэнд таниулъя. Тэгвэл түүнийг нь тунгаан үзэж үр дүнг нь мэдээ. Юу айсаг бидэнд сонирдуулъя. 아니 하나님 말씀대로 했더니 하나님 말씀대로 된 것이 없습니다. 하나님께서 말씀하신 대로 되지 않았습니다. 그런 게 있으면 얘기해 보라는 거예요. Та нар хэрвээ одоо бурхан минь ээ таны үгээр явсан чинь ерөөсө болж бүтэх юм алгаа. Юу ч бүтсэнгүй, юу ч болсонгүй, ямар ч амжилт олсонгүй гэж хэлэх зүйл байвал надад хэлээдхээ. 아니 믿음을 하면 다 도와주신다 그랬는데 믿음을 했는데도 되는 게 하나도 없습니다. 그런 거 있으면 얘기해 보라는 거예요. Бурхан минь ээ та итгэлээр явах юм бол болно, бүтнэ гэдээсэн. Тэг итгэлээр яваад үтсэн чинь ерөөсөө юу ч болж бүтсэнгүй гэж заргалдах юм байвал одоо надад хэлээдгээ гэж бурхан хэлж байна. 22절 마지막에 중간에 우리가 마음을 두고 그 결말을 지켜보겠다 그랬습니다.
20-р дунд хэсэгт тэгвэл түүнийг нь тунгаан үзэж үр дүнг нь мэдье гэсэн байна. 하나님께서 우리가 지켜보겠다는 거예요. 우리는 누구죠? Бурхан бидэнд та нар хилээдгээ бидэнд таниулаадгаа тэгвэл бид нар түүнийг тунгаан үзэж үр дүнг нь мэдье гэсэн ба. Энэ бид гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа лээ? 성부, 성자, 성령 하나님. Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс Бурхан. 우리가 마음을 두고 지켜보겠다. 그 결말을 지켜보겠다 그러셨어요. Бид гурав тэгвэл тэр заргыг чинь тунгааж үзэж үр дүнг нь мэдье гэсэн байна. 무슨 말씀인가요? Юу гэсэн үг вэ? 하나님 의지하고 나가는 사람 반드시 하나님 도와주시고 믿음을 하지 않으면 반드시 실패한다는 겁니다. Ерөөсөл Бурханд итгээд урагшилсан хүнд бол Бурхан заавал тусалдаг. Харин Бурханд итгээгүй хүн бол заавал бүтлгүйтдэг гэсэн үг. 이후에 될 일을 말해봐라. 23절에 말씀하셨어요. 23 дугаар эшлэлээр дараагаар болох юмсыг мэдүүлэх түү. 그리하면 너희가 신이라는 것을 우리가 알게 될 것이다. 그랬습니다. Тэгвэл бид та нарыг Бурхад гэж мэдэх болно гэсэн. 좋게 하든지 해롭게 하든지 해보아라. 그러면 우리가 놀라고 함께 볼 것이다. Тааш нь бас сайн эсвэл муугүй үлдчих. Тэгвэл бид эмээн гайхаж хамтдаа аяа. 우리는 다 하나님의 자녀들이죠. Бид нар бүгдээрээ Бурханы хүүхдүүд тийм үү? 그럼 우리가 하나님인가요? Эсвэл бид нар өөрсдөө Бурхан юм уу? 그건 아니죠. Тийм биш үстэй. 너희가 신이다. 너희가 하나님이라는 건데요. Бид та нарыг Бурхад гэж мэдэх болно гэсэн тий. 자기가 하나님이 된 거예요. Энэ бол одоо хүн өөрийгөө л Бурхан гэж Бурхан болгоод байгаа хэрэг л дээ. 나한테 내가 좋은 거면 그것은 선이고 내가 싫은 것은 악이에요. Өөрийгөө Бурхан гэж бодчихвол надад одоо таалагдчих юм бол сайн надад таалагдахгүй миний дургүй зүйл бол байх юм бол муу гэд бодчихдог. Тэгэл тогтчихдог. 기준이 하나님이 아니고 말씀이 아니라 자기가 기준이에요. Тэр хим хэмжүүр нь бол ерөөсө Бурхан ч биш, Бурханы үгч биш, өөрөө гол одоо хэмжүүр нь болчдөг байна. 내가 좋은 거는 그건 선이고 Тэгээд 내가 싫은 거, 내가 기분 나쁜 거 그건 악이에요. 하기 싫어. надад сайхан санагдах юм бол тэр зүйл сайн зүйл. Харин надад муухай санагдах юм бол тэр зүйл муухай, муу зүйл гэд тэгэл тогтчихдог. 그건 실패한다는 거예요. Ийм байх юм бол заавал одоо сүрэх болно. 24절에 보아라 너희는 아무것도 아니고 너희 일도 헛것이며 너희를 선택한 자는 역겨운 자이다 그러셨습니다. 24 дээр харагтун та нар юу ч биш. Үйл хэрэг чинь хоосон. Та нарыг сонгогч нь утамшигтай гэсэн байна. 너희는 아무것도 아니라 그러셨어요. Та нар л юу ч биш ээ гэсэн. 지렁이 야곱이라 그랬잖아요. Тэгээ түрүүн бас хэлсэн шүү дээ. Үт Якова гэж. 25절에 내가 북쪽에서 한 사람을 일으키겠다 그랬습니다. 25 дээр би умард зүгээс тэр нэгнийг босгоно гэсэн. 어제 북쪽은 무슨 방향이라 그랬죠? Умард зүг гэдэг нь одоо хаанахыг хэлж байгаа гэсэн бэлээ?
북쪽은 심판의 방향이라 그랬죠. Амар зүг гэдэг бол ямар зүг вэ гэхээр шийтгэлийн зүг, шүүлтийн зүг гэсэн үг ээ. 북쪽에서 한 사람을 일으키는데 그 사람은 바로 고레스 왕입니다. Умард зүгээс нэгэн тэр нэгнийг босгож ирүүлнэ гэсэн байна. Энэ болохоор түүхэн талаасаа л Корш хааныг хэлж байгаа. 페르시아 왕이죠. Персийн хаан Корш. 영적으로는 바로 이 북쪽에서 이렇게 한 사람은 장차 오실 그리스도를 상징해요. Харин сүнслэг талаасаа бол энэ умард зүгээс ирэх тэр нэгэн гэдэг нь Месиа Христ Есүсийг хэлж байгаа. 그가 해 뜨는 곳에서 와가지고 내 이름을 부를 것인데 해 뜨는 곳은 동쪽이죠. 해 뜨는 곳에서 와서 내 이름을 부를 것이다 그러셨어요. За тэгээд тэр нэгэн нь болохоор наран ургах зүгээс ирж нэрээр минь дууднаа гэсэн. 동쪽은 무슨 방향이라 그랬죠? 동쪽? Дорн зүг нь буюу наран ургах зүг гэдэг нь болохоор ямар зүг гэлээ? 동쪽은 하나님의 방향이라 그랬죠. наран ургах зүг буюу дорн зүг гэдэг бол бурхны зүг юм аа. 그는 마치 토기장이가 진흙을 밟아 이기듯이 통치자들을 진흙처럼 밟을 것이다 그랬습니다. За цааш нь ваарчин шаврыг гიშгдэг шиг захирагчдыг тэрээр шавхаа мэт доороо дэвсэлнэ. 26절에 누가 처음부터 이 일을 말하여 우리로 알게 하였느냐? 누가 이전부터 그 일을 말하여 우리가 그분은 의로우시다 말하게 하였느냐? 참으로 아무도 말한 자가 없고 참으로 아무도 선포한 자가 없고 참으로 아무도 너희 말을 듣는 자가 없다 그러셨습니다. 26 дээр бидэнд мэдүүлэхээр хэн эхнээсээ тунхагласан бэ? Зөв гэж бид хэлэхээр хэн эрт үеэс зарлав? Хэн ч тунхаглаагүй, хэн ч зарлаагүй, үгийг чинь хэн ч сонсоогүй. 말씀을 전할 때 사람들이 우리 말을 잘 들을 것이라고 생각하지 마세요. Та бүхэн ч гэсэн бид нар одоо бурхны үгийг тунхаглах үед, номлох үед хүн болгон маш сайн сонсноо гэж битгий бодоорой. 우리 교인들은 내 말을 다 잘 듣는데 왜 잘 듣지 않는다고 말하는가? Манай цуглааныхан чинь манай итгэгчид чинь миний үгийг сайн сонсдгийг штэ. Ягаад битгий тэгж бодоорой гэдэг юм бол? 잘 듣는 척해도 순종은 안 합니다, 여러분. Гаднаа болохоор сайн сонсож байгаа юм шиг дүр үзүүлсэн ч гэсэн цаанаа бол тийм ч дуулууртай байдаггүй маа. 순종도 잘한다. 그건 귀한 성도예요. Хэрвээ үнэхээр сайн дуулууртай итгэвч байх юм бол тэр бол үнэхээр одоо мундаг сайн итгэвч байна. 하나님 백성이라도 순종하는 사람들은 많지 않습니다. Бурхны ард түмний дунд ч гэсэн дуулууртай дагдаг тийм жинхэнэ итгэгч нар олон байдаггүй. 저거 여러분도 마찬가지잖아요. Та бид нар ч гэсэн адилхан шүү дээ. 우리가 뭐 순종 잘하는 사람들인가요? Бид нар тийм дуулууртай хүмүүс илүү. 순종 잘하신다고요? дуулууртай хүмүүс юм уу? 글쎄요. 여기 성경에서는 아무도 너희 말을 듣는 자가 없다 그러셨는데. Харин л дээ ямар юм болоо. Энэ Библиэр хэлснээр бол хэн ч үгийг чинь сонсоогүй, сонсдоггүй гэж хэлсэн байх шүү дээ. 27절에 처음으로 내가 시온에게 말하기를 너희는 그들을 보아라 하였다. 예루살렘에 내가 기쁜 소식을 전할 사람을 줄 것이다 그러셨습니다. 27 эшлэл анхнаасаа Сионд үзэгтэн эднийг үзэгтэн гэсэн бөгөөд
Сайхан мэдээ хүргэгчийг би Иерусалимд өгнө. 예루살렘에 복된 소식, 기쁜 소식, 복음을 전하는데 그러나 28절에 내가 보니 한 사람도 없었다는 거예요. За тэгээ бурхан Иерусалимд сайхан мэдээ, баярт мэдээг хүргэгчийг өгөх болно гэсэн. Гэтэл 28 дээр нь гэвч намайг харахад хинч байсангүй гэсэн байна. 순종하는 사람이 없어요. Өөрөлдвөл дуулууртай дагах хинч байсангүй. 내가 물어도 그들 가운데 한마디도 대답할 수 있는 좋은 자가 없었다 그러셨습니다. Намайг асуухад хариу өгч чадах зөвлөгч тэдний дунд байсангүй. 제가 하겠습니다. 제가 순종하겠습니다. 아무도 Би 없다는 거예요. хийя. Би дуулууртай дагая гэж хариулах нэг ч хүн тэдний дунд байгаагүй гэж. 29절에 보아라. 그것들은 모두 헛것이다 그랬습니다. 29 дэх үзэгтэн шүтээнүүд бүгд төөрөгдөл юм аа. 우상 섬기는 사람들이 하는 일, 그 헛것입니다. Шүтээн шүтдэг хүмүүсийн хийж байгаа бүхэн бол утгагүй хоосон дэмий байдаг. 성경대로 하지 않은 거, 그건 다 헛것입니다. Библийн дагуул биш бол бүх зүйл дэмий хоосон байдаг. 그것들이 하는 일들은 아무것도 아니며 부어 만든 그것들의 형상은 바람이며 공허이다 그러셨습니다. Тэдний хийсэн бүхэн нь юу ч биш байдаг. Тэдний үлс нь утгагүй, хөргүүд нь ч гэсэн дэмий байдаг. 야고보서 4장 말씀 하나 보고 마치시자고요. За Яков 4-р бүлгээс нэг ишлэл хараад тэгээд хичээлээ дуусгая. 야고보 4장 15절 16절 읽겠습니다. Яков 4-ийн 15-16. Та нар харин оронд нь эзэн хүсвэл бид амьд байж үүнийг болон түүнийг хийн гэж яар. Түүнчлэн та нар ихэмсэг зандаа сайрхдаг. Иймэрхүү альваа сайрхал нь ёрын муу зүйл юм аа. 16절에 너희가 오만하여 자랑하니 이러한 자랑은 다 악하다 그러셨어요. 16-р ишлэлээр нь тийм ээ. Түүнчлэн та нар ихэмсэг зандаа сайрхдаг аа. Иймэрхүү альваа сайрхал нь ёрын муу зүйл юм аа гэсэн байна. 오만한 자랑이 있다 성경에. Энэ Библиэлд бичснээр бол ихэмсэг сайрхал гэж байдаг. 하나님 말씀대로 하지 않았는데 성공했어요. Энэ ихэмсэг сайрхал гэвэл жишээлбэл юу байж болох вэ гэхээр Бурхны үгээр хийгээгүй. Би өөрөөр л хийцэн. Тэгсэн чинь амжилтанд хүрсэн штэ. 믿음으로 하지 않았는데 돈 벌었어요. Итгэлээр яваагүй хэрнээ би мөнгөтэй болцсон штэ. 순종하지 않았는데 결혼도 잘하고 직장도 좋은 거 얻었어요. Би Бурхныг дуулууртай дагаагүй. Гэхдээ би миний гэрлэлт ч амжилттай байсан болсон бас би сайхан ажилтаач болчихсон. 그게 오만한 자랑이라는 겁니다. За энэ бол ерөөсөө тэр ихэмсэг сайрхал юм аа. 그건 오래 가지 못해요. Ийм сайрхал бол нэг урт удаан үргэлжилж чаддгүй. 그건 하나님께서 인정하지 않습니다. Яагаад гэвэл Бурхан түүнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй юм аа. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 하나님, Ариун Бурхан аав минь ээ. 두려워하지 않는 저희가 되게 해주시옵소서. Айдаггүй хүмүүс болгож өгөөч. 하나님께서 저희와 함께 해주시겠다고 하신 약속을 잊지 않게 주시옵소서. Таны бидэнтэй хамт байна гэсэн амлалтыг мартахгүй байхад минь туслаач. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Энд талархан Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 아멘.
네, 자, 수고하셨습니다, 아, 예. 목사님. 통과 사모님 고생 많으셨어요. 네. 네. 다들 고생하셨습니다. 네, За бүгдээрээ сайн 네, байна. 다음에 또 뵙겠습니다. Дараагийн хичээлээр уулзъя. 네, За баяртай. 바이스타. 네, 안녕히 감사합니다. 계세요. 네, 감사합니다.